Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? May bayan kayo manan iti baro nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Ngam sakbay na hello kini Desirian Amoyan iti Taiwan from Emma Cardenas iti Hong Kong. Ni Leonora Bautista kan ti Dakanay family manipod kan ni Faye. Katitayin tayo nga rudendenggan ti episode 345. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George, na itabon mo ni bakit mo? Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laeng ag Grace ti nasawam. Pimusayan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaeng no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, edi, iso pa'y lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak, manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipod pa'y ide, awan ti denggam asaw. Ide pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngam anya tinarabid mo. Sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panawon da jay manang. Dadakalan da piya kan Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim. O di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia. Ni mo't Vincent 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita. Tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maadaan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag apinilim iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi itatatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak ti agtrabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Ay, sigurado marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubok ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa, naaldawanak. Okay laang tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang mati kanan tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wano basay. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yo. Ay, saan na? Nakababain mo't. Ang mga malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay dayta. Tulungan kayaw tanasingad agayam ko day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsatyo. Baknang dayjay, saan ka day? Kabalak paymat, nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya ko maitalay lani. Kumusta mat nga tada Uncle George si Jay? Jakam mo Awan ka diti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga din na denggan no damay bagakan kwa na.
kasanumot ngamin, mami. Tilaangan na pasamak iti asawa na ti sang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laeng anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes. Saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan dagita. Saan na na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumula ang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Adamot sapatos kung barabado yu tatang. Saan ko ako na kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito, tatang. Agyaman anak ko. Ungayam, tatang. No makagraduar ni manang Pia, di agadal tumat ti sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo ta, awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko, tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkolehiyo ni manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu, tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Delia na ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababain na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kuma tadumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay ti kas na akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kinimanang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan tanga roda na mapaniti garden itatatang? Saan pa yan ako? Inton bigatan. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kinimanang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga asidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, adamat nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Uwan nga ron. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nangruna kat agkulehiyo matan ni Vincent inton sumarono atawan. Manuatawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalada ngamin iti inada na. Imalada kada kayo adwa, Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatengken kwarta nga ipawit ko. Sayang amin no agludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon ti load mo. Sana, nana. Ado ba't tanti na ilibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George?
Hello, Pia anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat ta tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakulan day ti abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na yanak ko. Ala, agpakada akon ta dapay nasken nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Bay anak ko. Api akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, agpasentrutan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang Pia. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakit din ni tatang manang. Upat atawin laang mat ti kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugya kiti mula ka natin. Nababati presyo at tiyambaak anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan ti san tayo pa'y anabayadan anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti talo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak anak ko. Naimbagabigat mo manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapul mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumut lang nga pa man na makabawi akiti lugik manang. Di ka madanagan ta bayadak matlaeng. No imbagak nga awan. Awan. Pinilim ti kastabyag. Iso atak deram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni mami kada kayo, uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapat kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Apayakas diti pa nagsasauyo iti kabsat yu, mami. Wala. Tano aday bagakan ko na ide. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na. Ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, mami. Ala sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu mo't titulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan titulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman nak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta.
Saan abulod dayjay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan ti tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Laylani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, piya ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo, ading ko. Uwin nga rod manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Jak kumanaamuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Ang kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gahayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam ka. Sa di numanon tinagapwam sika, Laylani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakasayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kun allowance da. Ay na, Laylani aya, awan tidengga masao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Laylani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangyayag kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries ditoy. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni manang Laylani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo ditoy? Uwan tatang. Idinaamuan na tayan mi. Masansan mo't ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kasta ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodon. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko manang Laylani? Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yu manang. Ken, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo launay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo.
Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang tidengdeng masao. Anya la unay ayati pagsaksakitan tinakam yo kan ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana. Amuyo mo't abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Haging ka di ita? Kat nasakit tinakam yo kan ni Auntie? Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta, Grace. Nang rugi mo't malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, Mami? Apay basol na ka di? Ah, Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, Mami, agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat gura mo't ngamin ti linaon ti ulo yo. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimek kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Anya tayo, Jay? Ijay silid samot ni Mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidik tayo ni sa ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia, ading ko. Dahag dito'y ospital. Intaray ko ni Mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, Uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga ginggaita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Ha? Agluluwa ni auntie? Tatang? Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod, ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni Mami. Awanan ni Mami, Uncle. Wan garod ka anakan. Anyangay, awan maaramidan tayo Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, Uncle. Kitawag kumanom abalin. Ije balayan ti pagnaudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat ta kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa, Uncle. Ala, mapatgan na ita akid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi, iti kinaimbag mo kada kami. Aginggat kabaalam ti tumulong aramidam. Taure kasano ti kinabaknang mo, di mon tumay tugot dayta ititanam mo. Alagagayam di tan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you manan iti panagbuya ken panagdengeg. God bless iti tunggal maysa.